kublai ka janmit ko suk ko kmen yegi perlok waro ngato pendap lang muksor uman la kau MD leno managing director yang ke MPSS security agency ko MHTA that mutrong si pramer Western Hill district Jawai dan pendapat ba ile wala du nei ke sngi yang ka khendai trip bana wale arjara penru dan pendapat ba ile wada pelai ki form ki won ki kon khnro kon khlot lagi man bay ki man pa ki wada pendap ye ka class 8 pass sejrong kam jok le ki wada em hakarta go khat phra du so phau snem karta he choi por le pediang sang bhai le du ki khasi ki chantia ki karo ane ki all me khalaya pediang sang bhai pi le ta kwa wan chingni thau training ye phiu yo eko form te go wan mi ta training center MPSS ta that mutrong si pramer le ne ye phiu yo eko form he wo em hini hachwai hini gani opposite yong gani ka rambai kas ko em hini ha morlong hini ko bertui JJ broda hini dai terlai hejo ipor pelai ki form hetai te hejo ipor le la am ki won ki kwa la dam snau thok hi yagni ka kam training ye phiu phun honong bar phun yonga pi muksor phra nyau nyau phra arsan khandai ar la ne ka yong u office assistant yonga to u sambo shooting ka number phun ge auto nru not khandai so iwi khandai le dekat ukam tes ko win le ong snau komen ong wa hagini ki tiyaw de dep la da yu thap kam wa khanru khat nyau ngut ki khon khanru khon khlot wa de yu thap haki thau ki per po Meghalaya hejui por le ngana giling ko nga kam u MD le no managing director kerpat egi kon khnro kon khlot ane ki man bay ki man pa ku de yo kre yo khi snau ha phu kre hok kre bha kre met khnang ye pi pandap piang ya ge yung ga sem yong phi ane ke ching am kam yong phi hi ro ko wi ta kat ngam te lanang em ki won ki kon khnro kon khlot mo a tin pi ngana giling nga wa da menut ku lar phi e kre ki hede le em ki post ki like tu chini perchang ta u ye wala khnang like ki kon sam la ngop ha gani ka kaming ni perthai te du ite ron hi khuble chibun jai hind